Владимир Олегович Бобровников деп bizim коллегамыз бар. Ол бек күчлү көмөк этти. Бек белсен катнашты, көп зат язды, көп зат этти. Соның үчүн менин оюмда bizim ногай халкка сондай саулай дүйнөгө чыккан атлы алимдер келип, сондай тергөөлөр жүрүтсө, бизге бек үлкөн пайда болор деп ойлоймун. Сөйтіп яшау түзіледі ноғай халықтың тарихын, маданиятын көбісінше әлде үлкен әлімлер, басқа үлкен ерде жүрген елгезерлер, ноғайлар өзінің тарихын бірде өздері язға жоқ борлар, басқалар ізлеп тауып алдымызға салдылар, шүкір Құдайға табадылар. Сол ізлеулердің ішінде, сол сынтасылардың ішінде, язулардың ішінде бір үлкен мәнелігі болған табулар болдылар ма? Elbette bizde sosu Nogay şölde yürütken kullukta biz kaydı tabıs oldu bizde. Mine bizim sıntaslar siz bilesiz Aştarxanda yurt nogaylar yaşaydı. Yurt nogayların kamerlarında sıntaslarda karasak bir men aytayım tradisiya var. Nogay tilinde yazılmaydı, Arap tilinde yazılады. Kaytıp yazılatığanı o yakta da bir, bizbette de bir. Sonrası benim oyumşa, so bizim tabısımız bek maneli. Nege dese so көрсетеді, yurt nogaylar kaytıp 70 yıldan alıp olardı Tatar dep yazadılar. Ama olardın şu ölüklerini qarasang, sıntaslarını qarasang, Nogay ekeni şıntı aşılıp görünedi. Son olarda da bizde de tamgalar salınады sıntaslarga. Mine bu yıl yazda men barıp geldim. Yurt nogaylarının ölüklerine bardım. Eski kamerlarda köbüsünçe de sıntaslarda tamgaları var. Ana soң tағы да bir zatты айтып келгім келеді. Mine yurt nogaylarının en de eski kamerlarının sıntaslarını qarasang, bizim Türkiye'ye köşkön nogaylarının sıntaslarını mine birdey. Kaytıp olar etedi, söйтіп yurt nogaylar etedi. Sonday usaslarda görgende oylaysың, ушунуман да bizim halk bir halk. Kayda bolsa da, kayda yaşasa da, minglep şakırımlar arayakka ketse de, özünün adetlerini saklap, özünün özlüğünü saklap yürüdüler. Şu mene bize ete tağın tergevler onu aşık görsetedi. Sonun üçün men oydayım, şunday tergevler bek maneli, bizim halkka bek maneli. Nege dese bizim halk mene şunday zatlarda körgende oylayak, yok men yurt nogayga bir de aytpayakpын, sen nogayша söylemeysin, sen tatarша söyleysin, sen sonun üçün nogay tuğul. Yok, biz birşe, mene bizim madaniyatımız bir. Mene bizim kamerlarımız birşe bolgan. Sonun üçün olar da nogay, biz de nogay. Biz bir halk. So zatlarda bek aşık kepti, şunday tergevler көрсетеді.